twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze mwe mukurikirana ibijyanye n'amakuru bicano kuri Dawvin Sport Zone. Nizere ko mumeze neza, nizere ko aho muherose muri amahoro ibintu ukomeje kugenda cyane 5/5. Twe rero tugusuhuza ni Dawvin, umuhungu wanyu tuba tugiye kugenda tubaceza amakuru y'ibintu menshi cyane agiye atandukanye muravuga muri iki gitondo ndetse ayaranze ijoro ryakeye ndetse araza kuba ahari kuri uno munsi yose turaza kugenda turacamo by'umwihariko tugenda tuvuga kuri UEFA Champions League amakipe arimo arakina kamarampaka cyangwa playoff aruko arimo aritwara. Ubu rero ku mugoroba wakiriye kabisa wabonaga ko ari amakipe yamaze kugenda yikarifiya, amwe atungurana andi atungurwa. Byose turaza kugenda tubigarukaho ndetse tugaruke ku mikino iri kuno munsi, by'umwihariko tugaruke ku mukino uraza kuba ubera hariya Santiago Bernabeu. Ikipe ya Manchester City yagiye gusura ikipe ya Real Madrid. Umutoza Carlo Ancelotti ubona ko ari guhiga ndetse n'umutoza Pep Guardiola nawe agahiga akavuga ngo turaza kuba twitwara neza cyane. Rero reka tubitware gutya, dutangiye twakira umutumirwa kugira ngo nawe agende abibwira, dore ko ni umutumirwa musanzwe mumenyereye, anatangiye abibwira. Twakwakiriye. Murakoze cyane Darwin, n'ubundi n'imistagana nk'ibisanzwe hano bamaze kuba mu rugo. Rero ndaje ngo turebe byinshi kuri UEFA Champions League. Murakoze cyane. Mr. Gana, urakoze cyane kandi twongeye kwishimira kukwakira. Umaze kuba umusagwa ndetse reka duhite tubitwara gutya. Tugiye gutangira muri UEFA Champions League nyine nk'isanzwe, turatangirana n'imikino iraza kuba iba, ariko by'umwihariko tuze no kugaruka ku mikino yabaga ku mugoroba mu mboni zawe aruko wabibonaga. Reka rero dutangire gutya nk'ibisanzwe, reka dutangire gutya. Murabyumva rero ko twageze muri UEFA Champions League. Iyi ni indirimbo ishimisha benshi, igakura imitima benshi ndetse benshi bakayumva bagashanyara bijyanye n'uko rwose abarimo bato batari muri UEFA Champions League. Rero Misagana, ku mugoroba hari imikino iraza kuba igenda iba, ubwo niho twatangiriye. Tugiye kugenda duyikoraho ubusesenguzi bitewe n'uko ubibona ndetse tuze kugenda dupredikitinga tureba ese ni izihe kipe ubona zaza kugenda zikarifiya, cyane ko ku mugoroba hari zikarifiye byo urabizi. Rero ku mugoroba reka dutangiye tukubwira ko hari umukino w'ikipe ya Paris Saint-Germain iraza kuba ikina n'ikipe ikomeye cyane ya Brest. Ni umukino wa mbere wabaye mbere hari ku kibuga cya Brest. Ikipe ya Paris Saint-Germain iza kwitwara neza cyane iratsinda. Ni umukino rero wowe mu mboni zawe ubona uraza kuba ugenda uteye ute kuri wowe Gana, Mr. Gana, igenda utubwira uko ubona uriya mukino wa Paris Saint-Germain n'ikipe ya Brest. Murakoze cyane Darwin, kuri uyu mukino wa Paris Saint-Germain ndetse n'ikipe ya Brest. Ni umukino ukomeye cyane, ni amakipe yombi ahagaze neza muri rushanwa ya UEFA Champions League, dore ko ariyo makipe n'ubundi mu gihugu cy'Ubufaransa asigayemo uyu munsi. Ariko ku ikipe ya Paris Saint-Germain ndabona akazi gakomeye umutoza Luis Enrique yaramaze kugakora mu mukino ubanza, aho yatsindaga ikipe ya Brest ayisanze mu rugo ibitego 3-0. Kuri uyu mugoroba ikipe ya Paris Saint-Germain na kazi kataraza kuba kagoranye cyane ku basore ba Luis Enrique. Ni umukino ikipe ya Paris Saint-Germain mbona nge ko yamaze kubona tike, yamaze kwikarishya mu mikino 1/8 kirangiza. Ntabwo mbona ikipe ya Brest iza Pascal French mu gitsinde ikipe ya Paris Saint-Germain ibitego 3-0 kuri Luis Enrique. N'abasore bameze neza cyane, by'umwihariko bamwe mu basore barimo kwitwara neza cyane barimo nka Ousmane Dembele. Uyu mugoroba Paris Saint-Germain kuri Pascal French ndabona iraza kurarika t-shirt cya 1/8 kirangiza, kireka bibaye ibitungurana by'umupira w'amaguru, ariko Paris Saint-Germain iri muri 1/8 kirangiza. Urakoze cyane. Ati Paris Saint-Germain akazi yagakoreye ku kibuga cya Brest, nibyo koko gutsinda ibitego 3-0, cyane ko ikipe ya Paris Saint-Germain ari ikipe ishobora ikipe ya Brest no muri shampiyona yabanje kuyitsinda ibitego 4-2 ndetse ubona ko ni Luis Enrique yamaze gufatisha ikipe ye, amaze kuyumva rwose, arimo arumvana neza cyane. Ubona ko bita Ousmane Dembele ni umukinnyi umwitwara neza cyane, babarikora barahabaye. Ni umukino nkeka ko bita Yves Gravaskelia nawe araza kuba akina. Rero ono ni umukino nanjye mbona rwose ko wamaze kugenda urangira rwose, nta kintu gitunguranye, ahubwo
reka duhite twikomeza ku mukino ikipe ya Borussia Dortmund iraza kuba ikinamo n'ikipe ya Sporting Lisbon. Uwo mukino ni umukino naho rwose ubona ko ikipe ya Borussia Dortmund yagiye mu gihugu cya Portugal nayo ikoramo akazi gakomeye cyane, ibitego 2-0 imbere y'ikipe ya FC Porto. Ese ni umukino uraza kubona ko uraza kuba ukinirwa hariya ku kibuga cya Borussia Dortmund mu gihugu cy'Ubudage. Ni umukino ubona mu mboni zawe gute bijyanye n'uko uraza kuba ugenda bwana Gana? Kuri uyu mukino sori gato ntabwo ari ikipe ya Porto ahubwo ni kuri Sporting na Dortmund. Umukino ubanza ikipe ya Dortmund yari yakoze akazi gakomeye cyane ijya ku kibuga cya Sporting yatsinda ibitego 3-0. Ikipe ya Sporting ni ikipe yari yatangiye sezo abantu babona ko ari ikipe iri hejuru cyane muri UEFA Champions League, ariko iyi kipe sinzi ikibazo cyaje kubamo. Burya birashoboka ariko umutoza aba afite ijambo rikomeye cyane mu ikipe runaka. Ikipe rero nyuma yo gutakaza umutoza Ruben Amorim yerekeza mu ikipe ya Manchester United ndetse n'abari bamwungirije, ubona ko ari ikipe yasubiye inyuma. Bari bafite uyu mustrike wabo Victor Gyökeres, ni umwe mu bakinnyi bari barimo kwitwara neza, ariko uyu munsi wa none ntabwo nzi ikibazo ikipe ya Sporting ifite. Ikipe ya Sporting rero nyuma yo gutakaza itsinzwe na Dortmund ibitego 3-0 mu gihugu cya Portugal, uyu munsi nk'uko twabivuga ku ikipe ya Paris Saint-Germain ku isi gino Iduna Park, ikipe ya Dortmund iraza kuba irangiza akazi kayo nayo ikatisha itike kwerekeza muri 1/8 kirangiza. Ku ikipe ya Dortmund nayo itarimo kwitwara neza muri Bundesliga, uyu munsi wa none ndabona akazi kabo ntabwo karaza kuba kagoye cyane. Ikipe ya Dortmund nayo ndayibona cyane yateye intambwe yerekeza muri 1/8 kirangiza cya UEFA Champions League. Ugereranyije n'akazi bafite kuri uyu mugoroba, baraza kuba bari sigino Iduna Park imbere y'abafana bayo. Dortmund rero nayo ndabona bisa n'ibyarangiye mu kwerekeza muri 1/8 kirangiza. Urakoze cyane ati Borussia Dortmund akazi yarakoze mu gihugu cya Portugal. Nibyo umutoza w'ikipe ya Borussia Dortmund ko yagiye hariya muri Portugal ndetse n'abasamuha amahirwe bavuga ngo araza kuba ahura n'ikipe ya Sporting Lisbon, nayo nubwo itari kwitwara neza cyane ariko yarabigaragaje mu mikino ibanza. Benshi cyane bavuga ngo ikipe ya Borussia Dortmund ishobora kugenda ikagarikirwa hariya mu gihugu cya Portugal, ariko siko byagenze. Ibitego 2 ndabona ari byinshi cyane, ni impamba igomba kubafasha ko no munsi dore ko ikipe ya Borussia Dortmund iramutse inganyije yahita ikomeza, itsinzwe igitego kimwe yahita ikomeza, kandi nabwo simone ikipe ya Sporting Lisbon iza gutsinda ibitego 3, ikipe ya Borussia Dortmund nayo itarengezamu. Ibyo byose ni ibintu bishingirwaho tukavuga ngo ikipe ya Borussia Dortmund yamaze kujya gukora akazi kayo. Reka rero dukomeze na ku mukino wundi, ni umukino uraza kuba uba ku isaha 4. Ikipe ya PSV Eindhoven ari mu gihugu cy'Abahorandi iraza kuba ikina n'ikipe ya Juventus Dortmund, nayo ni umukino ubanza. Ikipe ya Juventus Dortmund yakoze akazi kayo hariya mu mujyi wa Turin itsinda ibitego 2-1, nayo biraza kuba ikipe ya PSV Eindhoven hariya mu gihugu cya Portugal cy'Abahorandi. Ese uyu mukino uwe nka Mitagana wo urabona mu mboni bijyanye nuko ikipe ya Juventus Dortmund muri Nobisi Stefan ndetse na PSV Eindhoven ni umukino ubona gute? Murakoze cyane. Noneho Darwin, wenda uyu mukino ugereranyije n'indi mikino twari twavuzeho haruguru, twavuze ko ikipe ya Dortmund yamaze kurangiza akazi kayo ikarangiriza away. Uyu munsi mu rugo iraza kwifita akazi koroshye. Ku ikipe ya Paris Saint-Germain nayo nuko nguko yarangije akazi kayo kwa Brest, ariko uyu mugoroba noneho iyi ni game ubona ko ifite byinshi isobanuye. Iyi ni game itararangira nkuko izindi twabonye ko zagiye zirangira, ariko uyu munsi ku ikipe ya Paris ya Juventus Dortmund iraza kuba yagiye mu gihugu cy'Ubuholandi yasuye ikipe ya PSV Eindhoven. Uyu ni umukino ukomeye cyane kubera ko ikipe ya Juventus nibyo koko ifite impamba, kubera ko muri match ibanza yatsinze ibitego 2-1 ibitsindira mu rugo n'ubundi mu gihugu cy'Ubutaliyani, ariko uyu munsi ku ikipe ya PSV Eindhoven nimwe mu makipe akomeye, nimwe mu makipe yagiye yitwara neza mu mikino ibanza n'ubundi mbere yuko bagera muri playoff. Ikipe ya PSV Eindhoven rero irasabwa kuza kwitwara neza imbere y'abafana bayo kugira ngo ize kuba yasezera ikipe ya Juventus. Uyu ni umukino rero ubona ko ari umukino ukirimo imibare myinshi, ni umukino byose gishoboka.
ikipe ya PSV Eindhoven irashoboka kubera ko iraza kuba iri imbere y'abafana bayo. Ikipe ya Juventus rero nayo ntabwo yakomanga ku gatuza ngo ivuge ko byarangiye. Uyu ni umukino rero ubona ko ni umukino ugikomeye, ariko ikipe ya Juventus wenda irahabwa amahirwe ugereranyije n'ikipe ya PSV Eindhoven, dore ko yabanje no gutsinda umukino ubanza, ariko uyu mugoroba mu gihugu cy'Ubuholandi ntabwo biraza korohera ikipe ya Juventus. Birasaba akazi katoroshye rero kuri iyi kipe yo mu gihugu cy'Ubutaliyane. Ni game mbona ko ikomeye kandi byose bigishoboka kuri uyu mugoroba. Reka turebe rero ko ikipe ya Juventus wenda nk'ikipe ifite izina ugereranyije na PSV Eindhoven yaza gukora akazi kuri uyu mugoroba, ikazana yo kurara ikatisha itike yo kwerekeza muri kimwe cy'umunani kirangiye. Urakoze cyane ku busesenguzi ku mukino w'ikipe ya PSV Eindhoven n'ikipe ya Juventus. Nanjye akazakongeraho ni kuba ikipe ya Juventus nubwo mu minsi ishize nayo hariya mu gihugu cy'Abataliyani igenda yitwara neza, ubundi ntihozeho, ariko ni umukino mbona ko rwose ikipe ya Juventus bijyanye n'imikino yagiye ibanza ku makipe yo mu gihugu cy'Ubuholandi. Ni ikipe yagerageje kugenda yitwara neza cyane. Amakipe yo mu Buholandi ntabwo akunda nyine kugora cyane amakipe yo mu Butaliyani. Rero ni umukino mbona ko nyine utaza kuba woroshye, ariko ikipe ya Juventus igomba gukora akazi kayo kugira ngo ikomeze muri raundi ikurikira, cyane ko ari ikipe inafite amateka akomeye ugereranyije n'ikipe ya PSV Eindhoven. Ibyo nibyo twaba tubivuze, ahubwo umukino urimo akagufwa, umukino ukomeye cyane, umukino uvuze byinshi cyane muri UEFA Champions League muri uno mwaka saison 2024-2025. benshi cyane banavuga ngo ni finali yaje mbere. Rwose aya ni amakipe buri mwaka tumaze kumenyera ko abagomba guhura byanze bikunze, kandi hakavamo ikipe imwe irokoka indi nyine ikaba yakisahira. Ubu rero byaje kare muri playoff, ni ikipe ya Real Madrid n'ikipe ya Manchester City. Etihad Stadium ngira ngo akazi kahabaye urakibuka, ndetse hariya Santiago Bernabeu naho yagiye bahuza. Urabizi cyane ko rwose ikipe ya Man City nayo nubwo ariyo mu mikino yabahuje ariyo yasizemo imikino myinshi cyane igereranyije na Real Madrid, ariko Real Madrid ubona ko yatunguye abantu kuba yaragiye idafite defense yayo, ikagendera Etihad Stadium ikagenda kuhatsinda ikipe ya Man City. Yanabanje igitego ikaza yishyura ndetse ikanabatsinda. Ni umukino rero wowe ubona mu mbone zihe, ese urabona ikipe ya Man City nyuma yuko bayitsindira Etihad Stadium ibitego 3-2, ese ni ikipe ubona ko ishobora kuza kugira ikintu yibwira, cyangwa ikipe yo Madrid nk'uko isanzwe ibitumenyereza ko akazi yaba yarakarangije hariya Etihad Stadium? Igenda ikigira uko weho ubibona kuri uyu mukino w'ikipe ya Manchester City n'ikipe ya Real Madrid. Iyi ni game twavuga ko ari game yo munsi n'ubundi, cyangwa se ni game n'ubundi ya easy playoff. Twarabivuze cyane, twagiye tubivugaho guhera ku mukino ubanza. Aya ni amakipe yatweretse show kuri Etihad Stadium. Uyu mugoroba rero n'ubundi Pep Guardiola n'abasore be bafashe urugendo rwerekeza Santiago Bernabeu. Barabizi neza ko ikipe ya Real Madrid Santiago Bernabeu muri UEFA Champions League ibifite indi sura itandukanye n'iy'abantu bashobora kwibonamo mu minsi isanzwe. Ikipe ya Real Madrid muri UEFA Champions League ntabwo twafata ibintu yakoze ndetse n'ibyagezeho ngo tubishiteshe agaciro. Iyi ni ikipe ifite UEFA Champions League 15. UEFA Champions League 15 biragoye ko iyi generation yacu tuzabona ikipe izashyikira iyi kipe ya Real Madrid mu bikombe bya UEFA Champions League, kubera ko uyu munsi n'ibikurikiwe n'ikipe ya Milan ifite ibikombe 7, kandi ikipe ya Real Madrid isaha n'isaha ishobora kongeraho ibindi. Biragoye rero ko iyi generation yacu twazabona ikipe izatwara ibikombe bya Champions League bingana n'ibyo Real Madrid uyu munsi wa none ifite. Iyi ni ikipe yamaze kubaka izina ndetse n'ibigwi muri irushanwa. Twagiye tubibona ikipe ya Real Madrid bitewe n'izina yamaze kubaka muri irushanwa, bitewe n'ibigwi yamaze kugenda igaragaza uyu munsi wa none muri UEFA Champions League. Iyo tugeze muri ibi bihe nk'ibi ngibi bisaba ko bidasaba by'umwihariko, bidasaba abakinnyi gusa cyangwa se ngo bisabe karite y'abakinnyi runaka, bisaba nyine na bya bisaba na rya zina, bisaba n'abatoza b'abahanga. Ikipe ya Real Madrid twabonye ko ari ikipe iza igakora ibintu bitangaje cyangwa se abantu bose batitegaga. Uyu mugoroba rero kuri Santiago Bernabeu ikipe ya Real Madrid iri mu rugo, iri imbere y'abafana. Nibyo iyi ni ikipe yagiye ihura n'imvune by'umwihariko minsi yashije, cyane cyane mu bakinnyi bakina bugarira cyangwa se mu badefenseri bayo.
ariko uyu mugoroba Real Madrid ishobora kuza kuba yarekipeye umudefanseri wabo Rudiga. Uyu ni umusore umwe mu bashobora kuza gutanga stabilite inyuma hariya kwa Real Madrid cyangwa se mu bwugarizi bwa Real Madrid. Ikipe ya Manchester City mu mukino ubanza Etihad Stadium navuga ko Pep Guardiola n'abasore be batabashije kwitwara neza kubera ko umukino batsinzwe muri ikipe ya Real Madrid ni umukino ikipe ya Manchester City yagerageje kuyobora, ariko mu minota ya nyuma nkuko nabikubwiye hari mentalite abasore ba Real Madrid baba bafite yo kuba bari muri UEFA Champions League, bari muri knockout. Aya ni amajoro bamenyereye, aya ni amajoro baraye cyane, barabizi bazi uburyo irushanwa rikinwa. Ikipe ya Manchester City rero yirangayeho Etihad Stadium iza gutsindwa na Real Madrid ibitego 3-2, ariko avantage ihari kuri Manchester City no kuba hatakibarwa ibitego byo hanze cyangwa se away goals. Mbere iyo habarwa ibitego byo hanze byarashobokaga ko Real Madrid yari kuvuga ko ifite impamba y'ibitego 3 byo hanze, ariko umunsi wa none Manchester City yaramutse itsinze igitego kimwe Santiago Bernabeu byaba binganyije ibitego 3-3. Byatangira noneho hatangira gutekerezwa kwitabazwa extra time ndetse n'amapenalty. Ubwo rero kuri Manchester City nakazi katoroshye kuri Santiago Bernabeu, ariko ku ikipe ya Real Madrid ni ikipe izi aya majoro, ni ikipe muri aya majoro wundi isanzwe yerekana ko iba ari ibintu bimenyereye cyane. Kuri Pep Guardiola umutoza w'umuhanga, ikipe ya Manchester City nkuko twagiye tubivuga iyi season ni season ishobora kuba yarabaye season mbi muri kariyeri y'umutoza Pep Guardiola, kubera ko Pep Guardiola nabo twigeze tubona ahangayika nkuko iyi season ahangayitse. Abo twigeze tubona Manchester City uyu munsi wa none irimo kurwana no kubishobora kubona Big Four ibonetse ya Champions League, ariko muri weekend ishize hari avantage ndetse na motivation aba basore babonye nyuma yo gutsinda ikipe ya Manchester ya Newcastle United ibitego 4-0. Uyu mugoroba rero ndabona Pep Guardiola no mukino n'ubundi we atangaza bakuru yavuze ko bafite amahirwe yo kuba bashobora gukomeza ngana na rimwe ku ijana ugereranyije na Real Madrid, ariko Carlo Ancelotti nawe mu kumusubiza yamubwiye ngo yashatse kumvikanisha ko Real Madrid ifite 99%, ariko ntago ariko bimeze. No mukino n'ubundi mbere na mbere uyu mukino aba batoza bombi yaba Carlo Ancelotti ndetse na Pep Guardiola baraza kugira ijambo rikomeye cyane ku buryo uyu mukino uraza kugenda. No mukino rero ikipe ya Real Madrid ariko nanone ntago twabura kuyiha avantage ugereranyije n'ikipe ya Manchester City. Icyambere nuko yabanje gutsinda umukino ubanza, yakoze akazi katoroshye mu Bwongereza, itsinda Manchester City ibitego 3-2. Ikindi raza kuba yagaruye mu masore bayo barimo Rudiga uraza gutanga stabilité muri defense. Ikindi kandi Real Madrid iri Santiago Bernabeu ako ntago ari akantu dushobora kurenza imbohe. Ibyo ni bimwe wenda mujye twaba tugiye tuvugaho, wenda nawe reka nk'umwanya ugira icyo uvuga, ariko iyi ni game mbona iraza kubikomeye, nakazi katoroshye Santiago Bernabeu uyu mugoroba. Urakoze cyane. Nanjye ikintu avuga kuri ino match ni match nyine ubusanzwe ubwo ntago ari match iba yoroshye. Urabizi ko match zo mu mwaka ushize cyangwa se zo ishize match zose bari bazinganyije, haba ari away and home. Ubona ko amakipe yose yari yanganyije, ariko ubona ko ikipe Manchester City ni Man City yari iri muri form hatari. Wabonaga yuko nimba ubyuka umukino wasezewemo ikipe Manchester City hariya Santiago Bernabeu bari banyagije igitego 1-1 bisaba kujya muri extra time, biza gusaba na penalty. Rero ikipe Manchester City igenda aba ariho ivanwamo kurabyibuka penalty yo bica Bernardo Silva arayihusha neza, yihereza umuzamu mu ntoki, ndetse uribuka ko iyo match ari match ikipe ya Manchester City yari hejeje umwuka ikipe ya Real Madrid gutera koroneri zisaga muri 18. ubona ko ikipe ya Madrid nta koroneri nimwe, urumva ko ni ikipe ya Manchester City yari igeze gute, yari yadomenya. Ariko ya matarite nyine y'abakinnyi b'ikipe ya Madrid kuba bamenyera ibintu experience, baza nyine kuba bagenda bitwara neza cyane bakora n'ikipe ya Manchester City. Ubu rero ibyo byose twabishingiraho tukavuga ngo ikipe ya Manchester City nibyo koko ubu ko yarazanye niko Gonzalez akazana stabilité hariya muri Median. Ubona yuko kuba nyine yarazanye stabilité, ariko ntabwo wahita uhamya neza ko umukino we wa mbere ariwe twaza tumupimira ngo tuvuge ngo ikipe Manchester City yagaruye wa Rodri cyangwa wa mukinnyi wahoze utanga stabilité nk'ibisanzwe
rero urabona ko ikipe ya Manchester City Rudiga nawe yagarutse ku ruhande rw'ikipe ya Madrid ndetse n'uwita David Alaba. Abo ni abakinnyi ku munsi wo kuwa kabiri ubwo bakinaga batari bahari. Rero urumva ko kuba ikipe ya Manchester City yarafite ayo mahirwe kugira ngo ibe yakikora neza cyane, byibuze nitegereze ko yaza ko ari Madrid ngo banganye cyangwa wenda game nyine yahindura ibyayo. Rero turavuga ko ikipe ya Madrid iri mu rugo, wanavuze ko ifite indi sura. Ikipe ya Madrid ubona ko nyine wa mugani wa Pep Guardiola ntago Man City washingiye uvuye ngo ifite amahirwe kuno mugoroba, ariko football nayo ukavuga ngo igira ibyayo. Reka tuze kureba uko biraza kuba bigenda, cyane ko nyine umuntu abapredekitinga, ariko football urabizi ko igira ibyayo. Reka rero tuze kuba make tuzaza kuzagira cyane tuvugeho nyuma y'uko nyine tuba twamenye ikipe yavuyemo, ahubwo tugiye ku makipe ku mugoroba yagendaga nayo amenya uko biraza uko yamaze gutaha cyangwa yakomeje by'umwihariko komite nk'umuza ku ikipe ya AC Milan. Ikipe ya AC Milan nibyo wavuze ko ari ikipe ifite experience ndetse ikaba yaranitwaye neza kuba mu myaka yagiye ishyira, kuba ikurikira ikipe ya Madrid ikaba ifite wenda UEFA Champions League zirindwi zidafitwe n'ikipe ya FC Barcelona, zidafitwe n'ikipe ya Bayern Munich, zidafitwe n'ikipe ya Man City, zidafitwe n'andi makipe akomeye cyane yari ku mugani Burayi. Ariko ivyo ntabwo nyine byigeze bifasha ku mugoroba ubwo yatsinwaga n'ikipe ya Feyenoord ikanayivanamo. Ndi kwibaza rero weho wabonaga ari cyateye ikipe ya AC Milan kugira ngo igende ivanwamo bene kariya kageni cyane ko yari ifite experience. Kuri uyu mukino wenda ikintu twavugaho, ikipe ya Milan nibyo ni ikipe imeze neza cyangwa se ifite amateka muri iyi mikino ya UEFA Champions League, ariko nanone ikipe ya Milan muri iyi myaka ni ikipe tutabonye ibikorwa byayo. Ikintu gikomeye yakoze muri iyi myaka ni ugutwara ishampiyona y'igihugu y'Abataliyane Serie A mu myaka nk'ibiri ishize, ariko ikipe ya Milan twari tuzi mu myaka yagiye itambuka, uyu munsi wa none ntabwo ari ihari. Ikipe ya Milan ni ikipe yasubiye hasi ku rwego rwo hejuru cyane uyu munsi wa none. Rero n'ubundi muri UEFA Champions League ntabwo ikipe ya Milan tuba twitezeho ibitangaza wenda ngo twitege kuri buze igatwara wenda twavuga ikipe ya Milan wenda ntibiramaze kubaka cyangwa se n'amateka yubatse muri irushanwa, birashoboka ko ishobora kuza igatanga challenge ikashobora kujya kure hashoboka muri irushanwa rya UEFA Champions League. Mu ijoro ryakeye rero ikipe ya Milan n'ubundi yari mu gihugu cy'Ubutaliyane yari yakiriye uyu mukino. Mbere yaho ikipe n'ubundi mu cyumweru gishize yari yagiye kwa Feyenoord ihatsindirwa igitego kimwe ku busa. Urabutsindwa igitego kimwe ubu gifite amahirwe menshi yuko ushobora kuza n'ubundi nawe gutsinda match yo kwishyura ukaba ushobora gukomeza. Byanashobokaga yari imbere y'abafana bayo mu gihugu cy'Ubutaliyane. Rero ikipe ya Milan n'ubundi yatangiye neza bifashijwemo n'uyu rutahizamu wabo bita Santiago Jimenez, n'umusore n'ubundi wakoze transfer ava mu ikipe ya Feyenoord n'ubundi mu minsi ishize yerekeza mu ikipe ya Milan. Ku munota wa mbere rero uyu musore yamaze guterekamo igitego atsinda n'ubundi ikipe yamaze kuvamo. Ikipe ya Milan byashobokaga ko yari ifite umukino mu biganza byayo, ariko umutoza w'ikipe ya Milan yaje gutengurwa cyane n'umusore we cyangwa se uyu mudefanseri we w'umufaransa Theo Hernandez, ubwo yabonaga ikarita itukura ku munota 51. Rero byaje gutuma ikipe ya Milan isubira hasi rero, maze ikipe ya Feyenoord nayo ikora kugenda ikina biza kugera no ku munota 73. Rero ubwo ikipe yabonaga igitego cyo kwishyura, ikipe ya Milan n'ubundi yashije guhita yongera gusa n'isezerewe nyine muri live game kubera ko yari irimo kurushwa n'ikipe ya Feyenoord itsinda ibitego 2-1 muri aggregate. Rero ikipe ya Milan n'ubundi biza kurangira itakaje umukino. Gusa ikipe ya Feyenoord nayo yaje kubona ikarita itukura, yaje guhabwa Givayiro ku munota 97, ariko n'ubundi hano match yasaga n'iyarangiye. Rero ikipe ya Milan ni ikipe yatunguye abantu benshi, nanjye kuri uyu mugoroba Milan iri mu makipe rwose yantunguye, ariko ikipe ya Milan wenda ugereranyije n'uburyo yitwara muri iyi minsi ntabwo yatunguranye cyane, ariko ntabwo ikipe ya Milan mu Butaliyane yari kwiye gusezererwa n'ikipe ya Feyenoord. Gusa byabaye nyine umupira n'umupira twe turitega, ariko ibyo twiteza ntabwo ari byo biba kenshi.
Okay, urakoze cyane ngira ngo dusa n'abasoreje nyine kuri uwo mukino mu kijyanye no gusesenguza, ariko ntabwo twabura kubabwira ko ikipe ya Atlanta nayo yaje gusezererwa n'ikipe ya Club Brugge nyuma y'uko nyine ikipe ya Club Brugge yitwaye neza cyane mu gihugu iwabo ndetse igeze no mu gihugu cy'Abataliyani iza kugenda yitwara neza cyane kuramo ikipe ya Atlanta, ndetse undi mukino nawo rwose usa n'uwatunguye benshi cyane, nubwo benshi cyane bavuga ngo ikipe ya Bayern Munich iraza kuba inyagira hariya Allianz Arena inyagira ikipe ya Celtic yari muri Ecosse, ariko suko byaje kugenda dore ko nubwo ikipe ya Bayern Munich yari yitwaye neza cyane igatsindira muri Ecosse igitego kimwe ku busa. Bijyanye na Bayern Munich twabonaga mu myaka yashize ari ikipe zikagupakira ibitego byinshi cyane, ukaba bizi neza ko byanze bikunze irakurya ibitego hejuru ya 4 cyangwa 3. Rero ku mugoroba nabyo byasabye iminota y'inyongera kugira ngo babita Alphonso Davies kugira ngo aze gutabara ikipe ya Bayern Munich, cyane ko bari bagiye guhita bajya muri prolongation nyuma ko bari batsinze ibitego. Ni Bayern Munich nayo ubona ko nubwo yakomeje ariko nta kintu yatwetse Bayern Munich no mwaka, nayo ni ikipe nubwo yageze muri kimwe cya 16 ni ikipe byanze bikunze nayo izaviramo hafi itagira ikintu na kimwe ikosora. Ubwo rero nk'uko nabivugaga nyine reka adusoreze kuri mukino, ariko gato Misagana ndashaka umwe usize ngo duhita ku mukino uraza kuba uba muri Premier League. Ni umukino rero uraza kuba w'umunsi 26 ubwo ikipe ikomeye cyane ya Aston Villa hariya Villa Park iraza kuba ikina n'ikipe ya Liverpool The Cup isaha 3 n'igice. Ni ikipe rero ya Aston Villa iri mu makipe 8 ndetse ikipe ya Liverpool The Cup iri ku mwanya wa mbere. Ikipe rero iri mu mwanya wa 8 nayo ni ikipe ubuzi ko byanze bikunze iba yifuza kuba yagira gute yaza imbere kugira ngo yibuze uzakine amarushanwa ya ku mugabane burayi, cyane ko Aston Villa iri no muri UEFA Champions League. Ndakeka ko itifuza kuba yatakaza ari amarushanwa umwaka utaha. Urumva ko rero ibirasaba nyine kuba ikipe ya Liverpool The Cup ikomeza umutsi kugira ngo ize kwitwara neza cyane ku kibuga Villa Park. N'umukino weho ubona ute nshaka umwe ubusesenguzi buto ntutinde kugira ngo tutaza kurambirana, ariko ni umukino ubona uraza kuba ugenda uke hariya muri Premier League. Urakoze cyane Darwin, wa mugani buriya ntago twari kuvuga ku mikino ya Champions League iteganyijwe kuri uyu mugoroba, ariko ngo tuze kwirengagiza umukino wo muri Premier League. Ni umukino ukomeye cyane, ni umukino ikipe ya Liverpool The Cox iraza kuba yagiye ku kibuga cya Aston Villa Villa Park. Ikipe ya Liverpool nibyo iyoboye urutonde rwa shampiyona rw'agateganyo muri Premier League. Ikipe ya Liverpool umunsi wa none irimo kurusha amanota 7 yonyine ikipe ya Arsenal. Hasigaye imikino igera kuri 13 cyangwa 14 ntabwo ndimo kubibuka neza, ariko uyu ni umukino kuri uyu mugoroba uraza kuba ufite byinshi uvuze kuri Premier League ndetse no ku rutonde rwa shampiyona. Ikipe ya Liverpool nibyo irimo kwitwara neza, ariko muri iyi minsi nayo yagiye itakaza amanota mu buryo bumwe cyangwa ubundi, bituma ikipe ya Arsenal ikurikiye irushaho kuyegera. Uyu munsi wa none baraza kuba bagiye ku kibuga cya Aston Villa Park. Ni hamwe mu hantu hagoranye ku makipe yo muri Premier League, by'umwihariko aya makipe yo hejuru yo muri Big Six. Twagiye tubibona ikipe ya Aston Villa credit ku mutoza Unai Emery. Uyu no mutoza wahinduye byinshi muri ikipe ya Aston Villa nyuma y'uko sezishize abonye umwanya wa 4 wamuhaye na tike yo gukina UEFA Champions League. Uyu munsi wa none ikipe ya Aston Villa ni imwe mu makipe yarangije muri UEFA Champions League ari mu makipe 8 ya mbere, byatumye ihitibona na tike direct yo gukina kimwe cy'umunani kirangiza. Uyu mugoroba rero kuri Unai Emery n'abasore ikipe ya Aston Villa ni imwe mu makipe ashobora gutanga akazi mu buryo bumwe cyangwa ubundi, dore ko twabonye ko ari imwe mu makipe afite abakinnyi bakomeye cyane, ifite abasore batandukanye ari nka rutahizamu wabo Oriol Watkins. Umunsi wa none bongeyemo Marcus Rashford, bafite abasore nka Asensio. Ikipe ya Aston Villa rero uyu mugoroba wenda nubwo yatakaje Joe Duran wagiye mu ikipe ya Al Nassr mu gihugu cya Saudi Arabia, ariko Aston Villa uyu mugoroba ndabona ishobora kuza gutanga akazi katoroshye ku ikipe ya Liverpool mu rwego rwo gucalenjinga ikipe ya Liverpool n'ubundi irimo gushaka gutwara Premier League yayo uyu mwaka. Ubona ko ari akazi katoroshye kuri Villa Park. N'umukino uri hagati y'abatoza babiri b'abahanga. Unai Emery afite uburambe muri shampiyona y'igihugu y'Abongereza, umwaka ushize yarangije mu makipe 4 ya mbere. Uyu mwaka rero nano twabonye umutoza mushya ariko yazanye impinduka Arne Slot mu ikipe ya Liverpool. N'umukino rero mbona ko ukomeye, n'umukino nashishikariza abantu kuza kureba, nubwo muraza kuba murimo kura match ya Manchester City n'ikipe ya Real Madrid, ariko uyu mukino nawo ntago ari umukino wo kuza kurenza amaso. N'umukino ukomeye ufite byinshi uvuze kuri title race muri Premier League.
urakoze cyane ku busesenguzi tugiye dukorana rero reka tugushimire kandi tukubwire ngo wakoze kuza kandi ndetse ujye wumva ko udakira umutumirwa ahubwo uri umusangwa hano kuri Dawvin Sport Zone. Rero nk'isanzwe mu muco wacu genda usezera abantu bacu kugira ngo tuze kugenda twerekeza mu bindi biganiro bigiye bitandukanye ndetse n'indi mirimo ibitegereje kugira ngo utaza kugenda bitinda. Murakoze cyane Dawvin, reka mbashimire rero ku bw'ikiganiro tuba tugiranye. N'ubundi nge nari nistagana abantu bashaka kunkurikira ndetse no gukurikira ibiganiro nanjye nkora bansure kuri YouTube channel ya B7 Sports and Fun, naho haba hariho amakuru ajyanye n'imikino ndetse n'imyidagaduro. Reka mbashimire rero ibiganiro byacu byo n'ubundi tuzagenda dukomeza kubikora, reka tubyite umunsi ibiganiro byacu n'ubundi byo bizajya bikomeza kugenda bikorwa. Murakoze. Urakoze cyane, wakoze kubana natwe kabisa. Reka rero tubasezere cyane tubabwire ngo abadukurikiye mukomeze muryoherwe n'ibiganiro tubakorera kandi mukomeze mudushyigikire nyine ku mbuga zigiye zitandukanye by'umwihariko ku miyoboro yacu ya YouTube, mugende mudushyigikire. Ariko kandi Imana tugenda tubabwira ngo ibahereza byinshi cyane mu byo mukora ndetse ibahe guhirwa, ibahe gutunga kandi muhaye muronke mu byo mubamo. Assalamu alaikum, turabakunda cyane.